O te whaatalo whātu lau whaafonga anga i le nei tai au, ma lo le soifua manuialo maia, Talafola Radio Samoa mo le nei tai au. Ua tatau i le mālona whaamanino mai, po le ale tonu o le whaia peo masks po o uwhi fofonga. O le talo sanga le Retail NZ a o ne nefu ai, ma ua avea mamata upo e whi ese a iai nisi o tangata whaatau, ma le au whai ngā luenga. A o iai pēni usila i le mōli lanu mōli o pui ngol COVID-19, o lo o whaamalo sia le whaia peo uwhi fofonga i lunga o whai ngā malanga wa ale le whiwa i tutonu o le atunu, o whi malanga i ngalau tele. No fuanga whai tele iei whale tusi ma whale mataanga, ato ai ma le oi whale o lua se ia vanga nā, wa iei se exemption po o se whaatangana whaapitoa e le ma whai iai. Pei tai mai le Retail NZ e lalo ane o le tasi vai tolu tangata i totonu o New Zealand o lo o whaia pea uwhi fofonga pe aanga i whale o loa. O le talitonunga o le Retail NZ e le o manino tū la fono o iei nei ma ua mo o mia ai le wha mā o le wha malo sia o le wha o ngā uwhi fofonga pe ao i whale o loa. I se tali mai le Minister o COVID Asia Veril ana nafi na ia toe wha manatu le tāu o le whaia peo uwhi fofonga i le ngata mo le COVID a o le fulu o lo pepesi. E le isauno manino le Minister pe wha amata o toe ilo le mālotu la fono o le wha o ngā peo uwhi fofonga. Ua tele reporti o le lefia fio pasese na totongi pasese o le Jetstar ona o le leo o whai ngā malanga toe sau malitala e fo i a inga ma whetu nai. Ma ue talafo o le amatanga o le vai aso tālu waina wala a wai leo e anga i atu le malai wa le Queenstown ina ua leo o le whai ngā malanga na fua e anga i mai i au kilani ma whai te tele e vesinga anisi o le pasese ma le au whai ngā luenga. Ma fua i le lefia fio pasese a fia i winga whaalia ma whaamtalanga le au whai ngā luenga. Sa waile whai unga o le vai aso o le mea lawa fo i le tasi na tupu i le whai ngā malanga na fua mo au kilani anga i atu i melepone. O nei fesuia inga umole to atele e le i fia i le awala na wha o atuaile fe au mai le au whai ngā luenga. E le ngata o le umio na tutu i le kiu le e wha apeto i titi i tūla. Ai saule fe au e le i masetala pe a wha a fefea nei pasese na tutongi a o le toe fe tu una i o avanua mo se isi whai ngā malanga. I lunga o tala le Herald na reportia mai ai o le leo o le whai ngā malanga na iai le wha ai unga o le vai aso wha ato a umatu. Na mafua lea ona ua ngase le pailate i le taimi muli. O le angi o whaitio ngā pasese ia mi o le au whai ngā luenga, ma le whaatinonga o au nanga ale Jetstar, na sau wai ma le whaato e senga le kamupaniwa a le leilunga o tala le Herald i e nā a fia. Tusa ma le 5 mo na tupu tau sanga le matua o le tinana fasi o tia i le whai unga le vai aso i kalai estete, ma e leilua po le ale mafua anga. O le fiafia lasa to na ina reportia ma o atuai leo i Sockburn ma waile tina ma ona manu anga tunga. Mai whaapele i umi se taimi ai maliu i le alava no fuanga. Ua mōli e le tamata o lus fulfitu tausanga i le fasi o ti tangata ma e tu la i le so i lunga o le whaamasinonga. O le ua mōli ana ave whaatasi e ma se tasi o lona a inga, pita e tu ina mai reportia leo ana nafi ua toe tatala i tua leisi. Ona e le ia a fia i le osofa inga e ui e a inga i le ua mōlia. Ta ua mai e tala le tua New Zealand o se vainga wha momo i loto le mena tupu po le tatui tu lou ma o le ua maliu wha ato a ma na vai mai ngā luenga na te le sila fia fo i le na wha o manu a ia teia le ua maliwai. O le ua mōlia e iloa e leo ma o lo wha awa o pia nei so e soenga. Ana mawhai ona toi wha fo i mai sa o le COVID o le tausanga wha ato a umatu. O le puupu o tapua au kilani le suinga e whaia e Chris Hipkins. O manatu nei o le sa avea ma Minister o COVID Chris Hipkins i lunga o whaatala noanga ma le TVNZ a o toe manatu ai i wha ai unga na whaia ai e le i suia lona tofinga wa iei nei o le Minister o leo. Sauno Hipkins e le i whai ngō fia i tangata au kilani le tolu ma sina wha ai o le lua whelua tasi. Ma sa tata wai le malo o na o lato wa mana iaina. O se whaai unga fo i na ono iai le swinga sa tatau o na ia whaia i lea taimi. Ewi inei manatu ta ue Hipkins o le wha umi o tapo o le Delta mo au kilani. E le ngata e mo le puipuia mai le pepesi o le Delta sa iai. A o se taimi fo ina tau ma whaia mai iai le una ia o le tui a o tapena i le sawa le Omicron. O nei saunoanga lo whaatatau umaia au kilani ma na lockdowns mai le se fulufito au kuso se iyo o mai leso luo te sema ma ua wai mai ai suinga i titi se iyo o ina sa o loto le tele o whaatasinga ma ngā luenga.
Whaiwa toi sa report o COVID ana nafi whaafe whaaselau luas fulwiva cases fo i tua le community reportia mai ele matanga luengal soifua malo luina. O nei whaamaumaungana whaamawina i totono le luas fulu whai tu la sa ia o mai ana nafi. Tolu se lau tolus fulu lua i lato e saula reporti o loo tau fiel fale mai ono le whaamai. Ai tu ono tangata mali liu whaau popo. I cases ma wai pase se taunu mai atunu i whafo e valu se fulu male ono. Tala na ole nei tai au manuia le amatanga le vai aso.